okushendekereza Joshua kwishirwaho abantu nyamwingi abarimu n'abebembezi n'abandi bantu ku rugomo rwa gavumenti. Obuyonjo kwabereza kutamunji ya Joshua enkeite yonjo ina soksizomu na hiwaza kurwa yuwe ganono hamani perfume ya Joshua numwenda gwe n'ekitabo kyonka ekitabo kwandika handwriting Joshua kakugera tege handwriting bweni Joshua abarungi biri nabo ntangana abakunda mutakati ekyo kibeireho ni hano kunkanisa kukuratira kandi nobody is going to disturb the peace that the movement brought to this country. Nikigambwa ngu Joshua afira atakazire kandi ahantu chairman Nzire ashabira ogwe wena owakuba namanya omwana wa Joshua kwamureta kandi yasima aba Civil Aviation Uganda okukora nawe kumara emyaka ejiyona. Bagezawe nakora nabo bamanirenda bahi of course ekyo esente zagaguruza abantu omuntu ko tuli accident abantu bona bakakatara hatari bakoze byatagaguruza esente taro wakurago yakwata amutuma ayizari behonere ukagwaji nabagenzi azkaya bajanye okuba Joshua bali omuntu kwekunda abantu abakumanya nabo ine sente nyingi abenda tambura nazo n'izindi bevuzire babishani kunabanita hamwe n'abahurura umwana agamba tumanya inabana ntikakimanyire icyo nanjye yaba ino mwana yaba atamwine konke kikuru na tukamugandara hanga. Ntireho Joshua Rushegera akazarwe 2013 byo kwezi kwa mukaga rukumo rwenda 81 aferira hamyaka 38 y'obukuru kandi afira ine degree mu information technology kandi abire nakora n'aba Civil Aviation ahachai Entebbe ahabira amazire emyaka 13 otireho no kwekozesa aha murumo gwo kuguza abantu sente. Omuganda nkaga obwe bari kuzika Joshua umubanye na Rumekazo abo wisherwe njeri nyakabiriza ubushenyi nabo batireho kushaba ko mutano omaka gabo bushenyi bari kwejenesa ekishani cye. Abahona bakozere migenzo eyo kumuzika obwe bimuri babire babitaha kishani cye. Eshaha yo kuzika kweshikire abeka babanze no kutecumuri ahakishani cyo mugenzi Joshua nkakamanyiso kabeka kuzika mugenzi wabo obwe barukoreka kajogo akabanyabuzare banyu na Joshua. Abantu mweno mbitinsa byanyu twabakiro mukayitu kuija kuturebesa orufurwe kishobobo abo kubor 14 mtumbi tumugureba nondijo najya kinangani babiri kinangani yes tukubiha ni mukimanya konka mbwenu evaho birabiriho zibeze chahanka shayina najya nakarhanga na bansa ambulance ndukuza kwiye Joshua umwita kashara kumuzika kumenya msi ambulance nashango ndije nayo parkingiro nyona kuzama tata umwirwaro ntumumpe biru nshashure ntwaye muganda wanje ba doctor bajya twasa kumukwereza abo kwaraho abana abo kumukleminga mbanze mwicheze na yanza abo kumukleminga abo bayinyuka ninge brother we nabireka na ID erho mumpe Martin Rushegera ntikane chinata nichi ntarho ndijo ba doctor bamutwima na baya twamutwara twagatazo meeting ezine emundijo ninye the last man wagambire nkagira ngo umwana kuko akuriye kutwara nyabusozo muramba ito twine njonga konka kumuri yetegereza ngo gumwatwara ngo ni Joshua Rushegera muryamwihayo mu mugarise nkahi rwenjero. Abeka borekerekeretiro rwanjoru rwona rwabaha mugenzogo nahabwo kugira ngo ishebo akamutamu bwesije arikumusitsama kagegonda bita kabara kushikiriza emyoga ye noho baraburire Martin Rushegera ojirumbigere by'umugenzi okukora nko kwabasika bakora akarema kwata nseka ya Rushegera uko musika kayajikwata ni isaka kimanya takubiye harumu okwehaguroku
ababikina n'abandi abakize kumutwara kuza kumuzika Nyabusozi cyakubecyo nza kunsasira gambe cyo njye mu kireba ni imwe cyo kikamaya maboko bakenda gumombe amahari biha no kumuntu bihara mwen hadi ogwe yagenda atasiga romantic sebo uno mu muhango ikiremero ya kari nambe mu nambibi ukashegera kagira ngo jesho tarigire cyakora aho tariwe so ati jesho taro twasigaza musikoma hatu bintu byanyu tukureba Umugenzi Eliezer Rushegera akafu mwaka gw'2025 kandi akasigaho abakazi babiri kandi akabazira abana 16 bitakafaho abana babiri hasigara 14 kandi umuzeyi naza kufa akasigaho umugenzi Joshua Ntireho Rushegera kuba musika kurebyana ukurabe nyuma yonde yishe muntu ibikorwa ebyo bw'ikanisa tubijumira mnonga nco turi kugera ngo umuntu ogwayisire Joshua akimanye atakaje atimana muita atimanya yarugaho akimanye obuna kutari nko buri muntu wena ko ari yemerero mishoge ya Ruhanga ayambuza amakuru aga gashakwa Ben hamwe na Richard